Kipat ba nong Krisyan harangkat bagi nong ilam Bahmat jungu MLA Kamau Senram ubah Himalaya Shang Priang kila ai kajing Krisyan bapura halor kajing mi no jungu naga parti kongres naga balaj ban peniso pat syaka All India Trinamool Congress hakajingang kabalalom do MLA hadin bola peniso syaka Trinamool Congress kabalalong Kamau Senram kipat ba nong Krisyan bagi nong ilam kila penpau bagi buat ubrio omik parti namar ka parti ga datang ke uniform baraba MLA ulaj hakan no parti kin harangkat badu namar kremle lendet haswa bung le so syaka All India Trinamool Congress na kaliang junga ngam suwi namar nadu kisngi ko mencuwa ngeladap kan yung MLA ba ngong ba badangin syong sa akan ka kongres ba imla balai namar kan syong ba ka option mat kunjo dina kata kadaw ngeladap dep kan nadu kisngi mencuwa yung MLA ba lara pipi syong haka sengko kongres de sengangan mi but mentah lo ulom sisa o MLA jungi lo mi ba legit ya parti ke ba omba ujit kerki ndai haswab unle ikane ula wan lumi kidida jungka parti kongres ke ba baki kersan yu nadu muslim arajar kapra wat ula persawi kidida paro ke nakata kadau kidida ru ki ongba isanya akan justat ke jungki ba pinjit ikane kono parti tede kata kadau nakaliang jung kidida ba punju jung ki pai ba jo komasong kutusi kim sekali kadau ko jing mina ko keras kalong ba house name arja khatra na kaliang jo ko jing job jo na ki MLA ketika kongres ke bari bandi lam sakamat ke bari banyo ek suka nre kadai ke jing tolot ke joka bar ke jing sim kemla ke joka ban sim ikane ban nginyo ban yalam bakalong nginyo ban pom ke sukar ban yalam ke sukar tin kata kadau MLA jingi ulo perkat mesin ban se deh kata kadau ba usami lamata jingi jung MLA om bo usimrai bo usimat dari wadap kodi committee hakalai potari jung tu benai balalek badse mentaru la khot biang je committee ya kidida jungka mosam kutiwasi morok kowe man personal halor ke jing ya kendu ya jing ban song ke parti kongres na kata kadau ya sanya ibu MLA bo unjit ke parti da kan ko parti ke bibit lang bat upai ba ya sanya ba misalnya pi om mengijit ke parti injit yo bro de ya MLA ni Trinamool Congress ni ongkate Trinamool Congress na join ka ni gaman chinga nakple de dal chanchija maina party de yade bara khansa kata san ongaya anching je sumoy ba bara khansa ko de bre ganna manaya andiba mande ko san nanga maina mande san kham kha gen man ya MLA chini MLA HM sangpliang bia mandi blongin nama bini promise kak gebarang ko bia gemek kon ka inga ha bia do soroko tharina nya gana sorok rang ka aha ndage meng bolni dolong rang ko bia phina gana bia phi aha aro warang ko RCC ongata ha ringku ni mausna mona kengkeng mameng bolni dolong rang dongja ha to ni geman changade bini MLA ni kongres ni ongkata ni geman de changade mameng ko ba chanchija bia jio ba dongbo changa bina support ka igen mana kham ka ba mande go san changade nanga ya MLA ni chakata ni de Trinamool Congress na bini join ka ni de binis kathang dakani ungja ya de parti jenma aro public ni support ko raisa aro public ni opinion na sa biade ya Trinamool Congress join ka ngati ngasngu bakalong ka babiang bat hakajing trekam ka jonga kum ya advisor ngasngu bakalong ngadap da kajing sngu kemen hakabai bai lami no na ka parti kongres namar kani ka parti kanom la shu ban khikli lane ban yang ban thau sarkar hakini ki sinam ki banwan ndre ngai da ka jing start jong MLA ka Kamau Senram constituency ulami no na kani ka parti bat de kani ka parti kabala ban penkela house name hajar apply bat baula bat kani ka parti kala ro ban thau sarkar house name hajar apply na ai jing kersyan kabapura bat kabaskam bat kabajana ya MLA ho chwa ba unni na ka parti kongres MLA jong Kamau Senram constituency lakhot yaki top leader banwan hapo MLA style bani kendu bat bani phliu jing mot chapang gane ka kam bat ngilaya keren bat ngilaya rai bat ngilai bor hau MLA baun sim ya karai kat ba snubet habang ijit yunong ikhmat ikmi leti bunong ikhmat unwan syakmat hak liang baro ndre mentah ke parti pat kamdon jaka ande kamdon lat berpois kata kathong kesan hai ke jing le ju nomar ki
Pelan baro kiba ngeliju ya keren ngeliju selok kilong na berta kejing bahaja kedong katanya. Mar kinong yalam ke parti kongres wasa sentral ro ndol syu kita ki badang aji kermen. Ya ke state ke jongi bat ya ki yangi kung inong sinong. Po kejerlah kham tam hani kami kelaya. Bat baro ngi ay kejing kaju kejing kersian hakatu po kabangi layo wani perhatlah nang tak kimi no jugo ndrey ke parti ni shania kumba ni snotu kumba ngeli slok ke parti ke banda sumar suka ikiri paji jungi kamtam ya ka iki niang kerkong kani gadon iki ngasngo ka kalong kumta kumula batay meneng ngan namar bangatip bagi polisi trikam jengka ibit kibiang na kumta kiripay na kumta kajing siyong jiksa jeng kijay benri bobon bon kiwadon hapo kani kijela borok kowe hapo kadi India wak hay bayar kumju Nagaliang sulong mel kruak atiar layo bani keren berba piwan yang ubari no kersan berat ba coba persingan NCM ba kumcuru jong ba Alben Saukmi ubula ang ba wan kersan no iba Himalaya namar kinong rem ki bau ni rong ba ultrai na mata konstituensi Haking siya ini su ipi ba ngamde nong kersan jang ba isem sempiang dei ngadei nong kersan hangka semele kersan ngadei nong kersan ibu pensengan nak buat di kep Dadin jang kajing remno jang ba penskan wanra da iba Alvin hang MDC election bat ngade we batris tamha ni derangkat lembat MDC election ban Punjab ya iba Alvin Sokmi ngolong we ni kena yalam hapo jang ke parti bat kum juru kum adversar jang parti bat kum we nak presiden jang ka Prince Sound area ketau penelangnya ba ngan wan mentah kena meeting bat kum juru ban peniaso rangkat lembat pa ngam dan daw ye kuno parti bat ngam dan daw yo no ru brio hagne simat keran langut sangut keran jemut ban wan sakne ka san percaya haka ban hak election ban selong hak nam ada flying ilon mi ngawan hang ni rangkat lembat kamsim jang ni sukya da kawan wan ban peniso rangkat lembat iba halor kini kinorem jang kajing i jang hadin mengadu yo prolog hawa lalet mina hagway constituency itai deba kansim uban naglang jang ka high court ka purami kat kum kanorem Governor hak kapor nalong kum CM ugrami u kat kum ginarem jang jing trekam ju waliyap hak jing le persya bat kinang yalam jang parti hak tekpor menta hak jing len kat lembat kamot salam konsensi ngi ba ilong ibdan kam bat lada ki pajba jang kamot salam konsensi ki perkat jingai ka jingsha ki jing len kat lembat kajing jet ye kinang mikmat ngidan kaman kesan teli ba ngilong ke konstitusi ke wala paunam ha kajing sya ke maus nam ke de ke wene ke jaka ke paunam de hadu mta ngilong ke sadin tam ngimdan wat ke civil subdivision ke distrik le nlai kren ngakar pan lamar ke sai pajba jang maus nam konstitusi ngelio iba SM sembiang ubang wena ki beri ki balapawa po assembly bat nga kentu tong ne kersan tli nginampat yak parti daguram ngig bi ilong ba ki YouTube i mamam tadi ilong i we ni nangilam hapo jong kari India bat ngidon ka jingkerman bisene agnilam ti hagne bat kari India ko tmai bat i baru ilarong siag ne parti ngamdan di artin AM bagas nem arjar fly ilang rap yang ia kanam jang jingjap dag jing kersan lang jing pajba bro kewei man nga kerpan ik weik bran nga weik parti ru aleng nes no lang rangkat lem diba nak menta kajing i jing i kumang i ya kajing start ko ni hapo assembly
Hawaii dan hapo assembly.